Cha, kodwa bafowethu yabona lento eyenziwe lo mlandeli we-Sundowns kulo mfana uMaqokolo bafowethu. It's a disgrace to football bafowethu. It's a disgrace to football. Lo muntu lona bekumele bafowethu abhenwe even nakwi-league bafowethu ukuthi aye stadium. He's very dangerous yabo, he's very dangerous. Le nto ayishilo bafowethu, how can you say that to a player ukuthi they must come to Sundowns baye kukholo 5,000? Yazi ukuthi le nto bafethu i-harassment, even nalo mfana uvele wangazi bafethu ukuthi a-react athini. Hayi abanye abantu bafethu bayaphapha bebadala. Uyabona uyaphapha-ke lo mjida bafethu. Angimazi yabo, angimazi bafethu, angimazi, but yabona lento ayenze laphana engeke bafethu. Yabona it's disrespect bafethu at the highest level. And kubuhlungu ukuyibona kubantu ngaphela bafethu azabe a-proud kanjena. Kumele ukuthi lo muntu u-proud bafethu ngalento laphana. Akumele ukuthi u-proud. This is i-harassment bafethu to the highest order. Usevele umfana mfethu nangu ukwazile ukuthi afune ukushutha nawe, still wena usazokhuluma amagama njengalawana. Ubani othe uMaqokolo bafethu uhola ulentozana u-5,000 kumaZulu, njengoba yena sethi akeze kwi-Sundowns aye aphume. Hayi ngeke bafowethu, leya nto ngeke. Yazi mina mhlawumbe angazi noma imina mhlawumbe bafowethu obe-sensitive kakhulu noma yini, but ngeke. Yabona nje lento bafowethu, hayi ngeke. Ama-fans bafethu should always respect abadlali bafethu regardless ukuthi umdlali udlalela yiphi team. And futhi nakho ukudisrespecta nje ngani ngoba phela udisrespecta yena umfana, uthini nakuyena mayezomtshela ukuthi uhola 5,000 kodwa i-professional footballer. Hayi ngeke bafowethu. Yabona le, this is not on. This is not on bafowethu. Yabona lo mlandeli ayikhuzwe bafowethu lena. Yabona phela abadlali mase bezoharaswa kanjena bafowethu. Shuthi ngampela thina ibhola lethu soya kanjani, because lento abantu phela nabo laba i-harassment le.